Danas smo čuli dva oprečna mišljenja. Jedni su da se prihvati ženevski paket, jer ne daj Bože da se u njega ne bi dirnulo, mogao bi se rasut, jer on je sitni šećer pa će se prosut. I drugi koji su za to da se taj paket razvali. Na sva usta Stoltenberg i Owen govore kako se taj paket razvezati ne smije, a već su ga na tom jadranskom brodu razvezali i pomalo su ga otvorili, znači načet je. Ovdje očito upadaju, ono što mi svi znamo, u oči dvije grupe ljudi podijeljene sa svojih interesa. Jedna grupa ljudi su oni koji nisu napustili svoja ognjišta ni sa najlon kesom ili bosi utekli sa svojih ognjišta bez nade da se vrate nazad. I druga grupa koja je relativno pretrpila strah, ali neoštećena. Tako da mi imamo ovdje podijeljene interese. I treća je grupa koja razmišlja o budućnosti Bosne i Hercegovine. Čitava danas diskusija ovdje se odvijala oko dvoga, za i protiv. Međutim, na ovako velikom skupu mi nećemo nekih konkretnih prijedloga kud bi bio izlaz. Ako se čovjek nalazi u centru kružnice 360 stepeni je izlaza, znači uvijek ima neki put izlaza, ali odabrati pravilni put za izlaz iz ove situacije. Ja najiskrenije mogu kazati, kad dođem pogledam, imali smo referendum, neglirali su ga, sa 98% onih koji su glasali za, nisu dozvolili da se osuši hartija gdje je potpisan priznanje Bosne i Hercegovine od Evropske zajednice, već je bila izvršena agresija. Dok se to je bilo da se vrazi ne dosjete. Pošli smo uz borbu bez oružja, više golim rukama. Stvorili smo u toj borbi armiju. Oni su bili vrlo dobronamjerni prema nama, ali nisu nam dali oružje i municiju da nabijemo da se bori. Mi smo imali iluzije da oni avioni što hodaju gore da sprečavaju embargo Srbiji. Embargo na Srbiji nije bio. Bio je embargo na našem moru da nama dolaze sredstva. I konačno, pošto je vidjelo da Blitzkrieg neće uspjeti, pošto su vidjeli da nas vojnički baš tako ne mogu poraziti, pošto su vidjeli da i oni ginu i da se troše, onda na kraju u tom paketu nude nam da potpišemo jednu kontrolisanu kapitulaciju. Ja vas sve pojedinačno ovdje pitam, i koji ste za i koji protiv, kako ću ja 8 glasati za taj paket gdje nam 8 opština, gdje imate od 60 do 75% muslimana, treba da iseli i nikad neće imati šansu da se vrati tim dželatima. Ja vas pitam, gdje ćemo smjestiti onih 800.000 protjeranih? Nije tačan podatak koji je iznio danas uglavnom ne znam, Čolak Hočić, da je 150 ljudi kod nas na kvadratni kilometar, a u Hrvata i Srba da je na kvadratni kilometar 50.
jer on nije uračunao još onih 150% što nam treba doći. To znači 300 ljudi će biti na kvadratni kilometar, a u njih neće biti 40. Još jedan podatak. 19 opština koje prigrabljuju Srbi ima površinu prosječno 600 kvadratnih kilometara, a imaju stanovnika ispod 19.000. Ili opština, još samo ovaj podatak, molim vas lijepo, ili recimo uzmite Kalnovik, gdje imate 4.600 stanovnika, 2.000 stanovnika su muslimani, 2.600 su Srbi. Površina je oko 700 kvadratnih kilometara. Znači, uzimaju i dalje 50% zemljišta je zajedničko državno dobro. Oni to dobro prisvajaju sebi i ako narod, populus, prema jednom dokumentu Ujedinjenih nacija sam dao ali i Silajđiću, šume i prirodna bogatstva su dobro naroda, a ne pojedinih naroda. I na kraju, uvalili su nam jednu udicu koju smo prihvatili, konstitutivnih naroda. Šta su to oni unijeli u konstituciju Bosne i Hercegovine? Došli su sa torbama da bi bili kmetovi ovde. Ja lično mislim, ko ima prst obraza, ne dva, ne može podržati ovaj mirovni sporazum. Pogotovo zbog toga što je i Francis Boyle rekao da taj ugovor koji predlažu Stoltenberg i Owen, taj paket sporazuma, ne vrijedi ni onog potrošenog papira. Pa dobro razmislite. Ja nemam straha, sve što mi mogu uzeti, mogu život, a ja i to mogu podnijeti. A ja ću rađe glavu dati nego istočnu Bosnu i Krajinu.